اللہ پاکی نامہ کہ گشتگ بزگو وارن کہ گشتگ چھ زندہ بیزارن کہ گشتگ بزگو وارن کہ گشتگ چھ زندہ بیزارن کنن پچ چما وش گندن کہ بازیں کار واہندن پہر سامان یا لینن آپ و نان یا لینن بری پر کندیے واسطہ بری پر شیر پر ماستا بری کپسولیا لینن بری پر گولیا لینن سک بازند کارو میں دندہ ما لینن تاوتی زندہ بوانند سک ارزان میں ڈیہا روش پروش سامان واجہاں بوانا سک ارزان میں ڈیہا روش پروش سامان چوشے نیست ہجہ ارزانی کہ دلک بیت قیمت مرگانی چوشے نیست ہجہ ارزانی کہ دلک بیت قیمت مرگانی غریبی گارو بے گواہنت ہر کس سیرو مرا گاہنت منی بیلان اشیر تھجنے وران شاہ گرانیا بجنے منی بیلان اشیر تھجنے وران شاہ گرانیا بجنے نگندن کارو ارزانی پرشتگ سرینن چے گرانی نگندن کارو ارزانی پرشتگ سرینن چے گرانی گوش عیسیٰ کوہکی اور اب میں مالک میں وشیں مطلب تو وط اے گرانیا گارکان میں زندہ شات ڈولدار کن تو وط اے گرانیا گارکان میں زندہ شات ڈولدار کن شمع کسترین ملا عیسیٰ عبدالصمد شسرامان کوہک